kumba pensat kai ukena ya orang ba le ka Arsenal ya ka Real Madrid watla hayeng omla tau pertai ka Bayern Munich hakamat jong ka Inter Milan ngi pedang skill ba ya pi barok ki paralok ki baju it baju kershan ya ka ne ka channel na kapor shakapor ka jingkerpat ya ki paralok lada pisngo tenan iki video hakan ne ka channel skill ba ban ajeng kershan da ka ba share like bat kamtam ban subscribe ka jingela kai quarter final first leg haka Champions League hapdeng ka Real Madrid persya ya ka Arsenal hakan ne ka jingela kai longkum ba ya la kai ukena persya ya urang ba Henry sya pensat kai penban urang ba hakamat jeng ukena ka Real Madrid kala kelalong kum urang ba haka Champions League namarkat haduk mentah kaleo banra haduk kat sansen ya kan ne ka Champions League Henry kat ba ka Arsenal pat ka kelampat daya ora watang cisenro kumta kalong tangkum ka kena hakamat jong ka Real Madrid haka Champions League kumta haba phaish kane ka jingela kai quarter final first leg hapdeng ka Real Madrid persya ya ka Arsenal wala ka Arsenal kalong tangkum ukena rin hakamat jong ka Real Madrid penban ka Arsenal kalala ban pensat kai ya ka Real Madrid hakane ka jingela kai haduk bagan do kolmar hitlim bat ban sheyong hingan bakan ikon persya ya ka Arsenal bat kum joro hakane ka jingela kai udi klanyras ula kerwit haduk arteli ki free kick ban penjam kenap sendon ya ka Real Madrid hakane ka jingela kai naduk basdang haduk ban takut ka jingela kai jong ka kelas step baro arteli ki kenun ke la kunno de ka jinga kai klam don bala ban penki ya kejar Henry haka jingela kai jong ka kala ka baar ka Arsenal kala pen isisha ya ka jing kalain bor jong ka hakane ka jingela kai haka ba kala la shisha ban penking bayong hingan ya ki player jong ka Real Madrid badai hake medit ka pesan pepra kala yo ka free kick hakane ka jingela kai hadin ba uluka Madrid ula penor ya ubi saka hajan area goal jong ka Real Madrid kumta ya kan ka free kick la shoot ka da udi klan rais haka ba ula penrung hibat jelang ya ka ball sepo jong ka goal ka balong ka free kick bagi internet ba haduk kata hadin kan ka goal ka Arsenal kala la shisha ban pensat ka ya ka Real Madrid haka ba kala pas ka ball shaden shakamat kat haduk ba ka Real Madrid kamla show ban control haka ba sajisen ka Arsenal kala yo biang ban shoot free kick hadin ba uala ba ula penor ya ubi saka hajan area goal jong ka Real Madrid kumta sajisen udi klan rais ula shoot biang ya ka free kick bat ula la biang ban tap goal hakane ka jingela kai ling ba ka free kick hake minute ka bahan nyu pheu tangsan minute hadin kan ka goal sajisen ka Arsenal kaleo biang ban penki ya kejar ling ba Mikel Moreno ya ka ball ka bala penbo dos Lewis Kelly hake minute ka bahan nyu pheusan wat hadet kini kilai teliki goal ka Real Madrid kam syam lano mensen Henry kadang tersitom ban yo tap goal kenang ban pensu ka banekon persya ya ka Arsenal haka second leg kabadai halayeng jong ka Real Madrid Henry penban haduk bandakot hi ke jingela kai kamla shobat punpai watang cikol ro haka ba haduk bandakot ka Arsenal kalala ban penlem ya ka Real Madrid haka nei ke jingela kai haduk dalai la not goal kumta kan salong ka jinge ka bakra ba ya ka Real Madrid bakan ikon persya ya ka Arsenal haka second leg jong ka quarter final wala ka dai halayeng jong ka Real Madrid haba phai pat sakaway ka jingela kai quarter final first leg haka Champions League kata hapne ka kanhun jeng Lautaro Martinez ke Inter Milan persya ya ka kanhun jeng Harry Kane kata ka Bayern Munich haka ne ka jingela kai wala ka kanhun jeng Harry Kane kata ka Bayern Munich kaya la kai halayeng lajong penban kamla thau partai hakamat jeng ka kanhun jeng Lautaro Martinez kata ke Inter Milan haba phai shkene ka jingela kai ke Inter Milan kaleo ban penki ya kajar hake minute ka bala pepra lingba Lautaro Martinez ya ka ball ka bala penbo da uturam bat habakut ka jingela kai juga kelas step ke Inter Milan kalatam ya ka Bayern Munich da cikol lanon Henry haka jingela kai jong ka kala ka baar ka Bayern Munich kala ya kon persya ya ka Inter Milan da ka we kesur kata banyo penpa ya ka ne ka cikol jong ka Inter Milan kumta ka jingtrang jong ka kala urlong haka ba utama simular ulaya bantap ya ka kol pan ya kai haka ne ka jingela kai ya ka ball ka bala penbo da ulai mer haka medit ku prapusan Henry ka ne ka kol pan ya kai jong ka Bayern Munich kala ne tang lai medit haka ba dai haka medit ka pra ufratesi jong ke Inter Milan ulaya bantap ya ka kol pentam hakane ka jingela kai ya ka bol ka bala penbo da Carlos Acosta bat haduk bandakut ka jingela kai ka Inter Milan kalala ban pelem ya ka Bayern Munich hakane ka jingela kai da ar la ka we gol leng ba ka ne ka jing syaram hakamat jong ka Inter Milan shiliang ka kejat jong ka Bayern Munich kala don syabar na ka Champions League barkan samaro ya ka jinge bakan ikon persya ya ka Inter Milan haka jingela kai second leg sakawero bakadai halayeng jong ka Inter Milan kublai shibon ya pibaro ki paralok ki baju it baju kershan ya ka channel
Nakapor shikapor ngin skendo pat hakawe ke video kublai shibon.